Riasa Sawal menurut Panritata engka telu definisi. Yang pertama, Syawal yang berarti adanya peningkatan di dalam diri kita. Minimal ada peningkatan, 3 peningkatan di dalam diri kita. Meningkat keimanan kita lauri sese arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak meningkat keimanan kita lauri sese arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. 30 hari, siang dan malam, semuanya hanya karena keimanan, wahtisaban, dan hanya semata-mata karena fangallahu subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, meningkat ibadah kita lauri sese arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. Riasona engka kimata pole ri andrenen nia inunge. Ritahangi nafsuta agar tidak mencederai puasa kita. Lalu pada malamnya kita sering melakukan yang namanya ibadah qiyamul lail. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya hadirun, ittaqullah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza fawzan muttaqun. Para hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sininna papuji pasumpah nenia syukru apunna ngenna apole ngenna nenia arewa kenna paimal lauri sese ara jannah fangallahu ta'ala huwallahu la yanzuru ila suarikum alina puang ya engke nak kita lauri kanjana bentukna tasik die tau wa amwalikum dikna kita lauri waramparanna pangkana jama-jamanna tasik die tau walakin yang zuru ila kulubikum wa a'malikum nikia ma'ilu na ita fangallahu subhanahu wa ta'ala ya engkai munro hilalenna atinna tasik die tau untuk makamala lauri sese arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. Huwallahu allazi halakal mauta wal hayata alina puang ye pura pancaji ngeki atungan nia amatingeng aga pasabarna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala agar engkaki senantiasa maka malak lauri sese arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. Sining jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 30 asona engkaki pura matahang ritahangi aleta pole ri andrewe, ritahangi aleta pole ri inunge, ritahangi aleta pole ri nafsuta
rita hangi aleta pole himatatta, parengkalingata, warekadatta, watakkaleta, bahkan kemaluatta, rita hangi agar tidak berhubungan badan, lau ribeneta, riasona, aga passabareng, la'allakum tattakun, agar senantiasa ki pegau bertakwa lau risese arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. Tungke ibadah ye engke purana surong ye fangallahu subhanahu wa ta'ala engka targe maelo dicapai seperti wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka marilah kita periksa ke dalam diri kita puasa yang selama ini telah kita kerjakan berulang tahun sampai saat ini. Apakah puasa kita sudah mengubah kita untuk mendapatkan gelar la'allakum tattakun? Makoto paro sempajata ye engke si mata-mata rijama mappa mula baligeta letu makokoe engka target maelo dicapai. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar, majapuna sempajata naweleki pole sipa jae nenia mungkarae. Sining jamaah Jum'ah yang kiri masehi pole rifangallahu subhanahu wa ta'ala. Bila lena ye aso sayyidul ayyam Jumat mamulanna rigau engkana labe ular ramalang. Nareko engka perubahan yang meningkat bila lena watakkaleta, meningkat amataureta, meningkat tepetak laurisasi arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala, meningkat amalata laurisasi arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah kita menyandang gelar yang disebut dengan Syawal. Aga nariasa Syawal menurut panritata engka telu definisi. Yang pertama, Syawal yang berarti adanya peningkatan di dalam diri kita. Minimal ada peningkatan, 3 peningkatan di dalam diri kita. Meningkat keimanan kita laurisasi arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak meningkat keimanan kita laurisasi arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. 30 hari siang dan malam semuanya hanya karena keimanan, wahtisaban, dan hanya semata-mata karena fangallahu subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, meningkat ibadah kita laurisasi arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. Riasona engka kimata pole ri andrenen nia inunge, ritahangi nafsuta agar tidak mencederai puasa kita. Lalu pada malamnya kita sering melakukan yang namanya ibadah qiyamul lail, seperti salat tarawih kita, salat witir kita, bahkan salat tahajud kita. Lalu yang ketiga, meningkat amal kita laurisasi arah jannah fangallahu subhanahu wa ta'ala. Keimanan, ibadah, dan amal ngareko engkai rilalena watakkaleta sampai saat ini, maka termasuk berhasillah puasa yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan. Lalu definisi yang kedua tentang Syawal, ibtida'il khair, yanaritu permulaan untuk memulai awal yang baik, awal yang baru, sehingga maeka silu serta mata makna ular ramalang, bahkan tau ye engkedek nasera ada pada tak masih lureng kita saling memaafkan satu sama lain, engkaki berjamak tangan pada 1 Syawal. Magen apa kro nasabah itulah maknanya bulan Syawal. Lalu yang ketiga, definisi yang ketiga menurut panritata yanaritu istimewa. Magena istimewa engkaki purama puasa riulah ramalan 30 hari berturut-turut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melanjutkan puasanya di bulan Syawal 6 hari puasa Syawal, maka sama halnya dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Sining teman-teman lebihkan silu sarang melebihkan yang kiri masehi pula rifangallahu subhanahu wa ta'ala. Nama panah rawa fi anfusikum apala tubsirun. Marilah kita periksa ke dalam diri kita. Ngarampengaki sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumu khairum min amsihi,
niga tahu rilalena ye esoi semakin lebih baik dibandingkan hari kemarin. Bulan Ramadan kita baik, nek kiamat mana bulan Syawal kita lebih baik lagi, maka sesungguhnya fahuwa robih, kitalah yang disebut dengan orang-orang yang beruntung. Mangkana yomuhu mislu min amsihi, barang siapa niga tahu rilalena ye esoi sama baiknya dengan hari kemarin, fahuwa magbun, maka engke nariasa tau rogi, mage narogi, nasabak dek gaga peningkatan dilalena atau ngena rilalena lino, termasuk peningkatan keimanannya lau disesi arajana fangallahu ta'ala. Nekia engka lebih parah dibandingkan itu. Mangkana yomuhu syarrun min amsihi, niga tau rilalena ya esoi bahkan lebih majai dibandingkan as-sumapural labe'e, fahuwa mal'un, yana riasa tau macilaka, tau terlaknat, mage na macilaka, nasaba engke to rilalena lino, de na isengi kapasitas dari pancaji rilalena lino. Nareko atau ngengir rilalena lino hanya sekedar tuaki, aga palai sengi si bawa uluk-uluk na fangallahu subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dijelaskan di dalam Al-Quran, engke punna ati, nekia atinna dek na pake maki rasangi amat orangna lau risasi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Engke punna daculi, nekia dek na pake daculina merengkalingannya ada papasen, ada papangaja lauri andre guruta, lauri panritata, lauri tomatata. Engke punna mata dek na pake makitangi matanna lauri ayak-ayakna fangallahu subhanahu wa ta'ala narampenga kirilal ngakorange ulaika kal an'am, papadai uluk-ulukna fangallahu subhanahu wa ta'ala, balhum adal, bahkan lebih mariawai dibandingkan uluk-ulukna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Sining jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan pada hari ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita lauri sasi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan berlalu, nekia sampai hari ini keimanan ketakutata lauri sasi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala semakin meningkat, sehingga datang seorang sahabat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surona fangallahu subhanahu wa ta'ala, alangga sedi papasen ajak nama lampe maponco nenia malise aga nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah, berimanlah lau risese arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan lalu kita telah beriman, bahkan wahtisaban, hanya menyerahkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sampai hari ini summastaqim, kita tetap istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibadallah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, wal as innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minah wal muslimina wal muslimah al ahya'i minhum anwa innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tatazakkarun. Aqimissalam.